Ateti wigie guthamio gwa gicukiro kia mirigo kia Maai Mahiu mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Nakuru uthiite na mbere na gwakiriria thutha wa ateti gukorwo makiranira ati mangikaingira wabici-ini nimagathamia motungata ma gicukiro giki na kumacokia Mombasa. Munini wa President William Ruto na mungitheri wake wa hakuhi kihĩtahĩtano-inĩ kĩa President Raila Odinga nĩo makoretwo makiheana ciĩranĩro ici makigeria kuoha Muingi wa kaunti ya Mombasa, na rĩu Muingi wa Maai Mahiu ndwamũkĩrĩte mĩrũgamo ĩno ya kĩũteti na njĩra njega, makiuga atĩ rĩu nĩmeharĩirie gũthiĩ igoti-ini kuregana na ikinya o rĩothe rĩa gũthamia gĩcukĩro gĩkĩ. Wale wanasema hivyo ikiletwa hapa walikuwa wakusaini, walikuwa na sign ati hiyo poti kuja hapa. Tena wanaambia wananchi, tena poti tutoe hapa, turudishe hapo. Tena Nairobi tutoe hapa, tuipeleke sijui Kisimayu. Tujui tutoe sasa tutakuwa wapi? Poti ikae hapa, itusaidia hapa, iandike vijana hapa, watu wa kupeleka mizigo mbali, tuondoe jam. Muikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Jubilee kaunti-inĩ ya Nakuru James Karemia ugite ati thirikari nĩ ĩhũthĩrĩte mabilioni maingĩ ma mbeca gwaka gĩcukĩro gĩkĩ, na ningĩ agokĩrĩra ikinya rĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza kũhũthĩra tabarĩra cia thirikari kũhũra ũteti. Kwa hivyo hiyo serikali ndio tunaona ni amana kuliko hii ya watu wanasema poti itoke hapa na iligharimia pesa ya wananchi mingi kuilete hapo. Alafu kuibomoa kurudisha Mombasa tena itabomoa pesa ngapi zenu? Hao watu wana akili kweli? Kulete ile pesa imetumika hapa ni ngapi? Hebu tubomoa hii port tupeleke Mombasa tena. Mwĩhoko wa Karemia ati ngwatanĩro ya Azimio nĩ ĩkoya wathani wa bũrũri nĩguo ĩgitĩre tabarĩra iria thirikari ya Jubilee ĩkoretwo ĩkinyanĩirie. Amolo Odinga ndio anaweza saidia Kenya kushuga kodi yenu, kushuga wizi usifanyike, mambo yote kwa serikali atalinda na atalinda na kuna mradi ameanzisha inaitwa nini? Baba Care. Amwe na uguo ikinya rĩa Raila kwamũra Martha Karũa rĩta mũnini wake nĩrĩtũgĩrĩtio rĩkĩonekana gũkorwo rĩheanĩte mweke mwega kũrĩ atumia ũtongoria-inĩ. Na wamama wamepata kiti kubwa sana katika Kenya. Kwa hivyo hiyo kiti na waomba muisupport ambaye ni ya Martha Karũa, na uongozi umeanza kuonekana wa mama, na hakuna Martha Karũa na mama Masai. Nyinyi yote ni kitu moja. Ikishikana na mama Martha Karũa kutetea haki za wamama, najua tutasonga mbele, ili hata wamama wakisaidika watasaidia wanaume. Mama akiingia kiti hata si wamama tutainuka, kwa sababu maybe hatukuwa tunajulikana watakuwa wamama wa Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Gujiri.